Pota pong maminyag ko, lalong-lalo na po potang kabalyero o may atong yamo pong anak ing kakong bibinyagan, agad ko po kukutnan dening pengari. Ingkutang ko po karela, simple yamo. Ima, tatang, nino pong kalupa ning anak yo. Yan. Ipaglalawi la rin mi asawa, at pota pong akit ko naman king anak king bingot, at ne kalago, o ne kasanting, at ne ka-cute, makakayamaya, agad yung makibating ima, siyempre yamong, ako yung kalupa na. Kaku, yung memuli. O po tapong obserban ko, matulingin na, kaya makanyang kasanting o kalago, o tingin ma, yan naman yung makibat, ay migmanaya po, kang tatang na. Nga na. O po tapong matsura, kaya kami lalaki, ne po, keng tatang, po taragong malaguya, o masanting niya, king ima. King kamatutuhanan naman talaga, makanya naman po rin anak. Mamuli lang, uling meni batan la, king pengari da. Kang ima, kang tatang. Pero nga ko ping sasabi po at mangutang karela, sana mo kawangis o kalupa inganak yu. Physical. Nune sana, pating ugali. Nano na kaya, ing maging kawangis na kay kayo. Mapilan pa mo pong bulan at anyo, meminyag ko po kening kakaluguran, mag-serve la naman po pisamban, at talos ding pong ninong, apong ninang, mag-serve la naman king pisamban. King ka na akong huminyan, imbis na po ya akong magsalita, nga akong may ngutang kareng mumuna, ninong ampong ninang, nanong buri yung pamana, kining ke kayong inanak. Nanong buri yung ipamana, king ke kayong inanak. Then ipong ninong apong ninang, uling eda po expect na kutnan kula, may sorpresa langan. On the spot, tunggal-tunggal talagang kitnan kula. May kibat naman po. At alos yung pakibat da, mangayap man. Puri ko, mikatakot ya kingapong Ginoo. Puri ko, mapamintuya ka rin pengari na. Puri ko, maging mayap yang anak. At potang tumaya, maging mayap Kristiyano. Alos makanyan langan po rin karelang pakibat at pekibat. At katataw yan din pong ima, apoyin tatang, din pengari. Makanyan mo naman, ing karelang buri, ing pamana, na sana ining anak da, dagol yang mayap, a Kristiyano, makitakot, king apong Ginoo. Tutupin, kaluguran ko kapatid, nung nanuya, tumwa at dagol, ing anak, maragul, adake, yapining nung nano, ing akit, at damdamana, karing pengari na, ang ponding kadwa ng pengari, deng ninong ampong ninang. Ngakupin menabilin karela, sanapin, o yaning buri yung pamana karela, o kaya, sana, nung yaning buri yung pamana kaya, umpisan niyo king sarili yo. Be a good example kening kekatamong anak abibinyagan. Bangkanita po, tang tutwaya, akakit na naman ke kayo, ing maya pawagaling buriyong miras kaya. At alaneng aliwang pakyapusan, nune aliwa ikayong makatwana, ampong ikayong tegawana. Nga naning Ginoo, tang Jesucristo, king kekatamong ebanghelyo, ing katutuan sa sabyan ko ke kayo, alayang arapating anak, king sarili ng kaburyan, nune daraptan namo, itang akakit ng daraptan ning ikpa. Nano maning daraptan ning ikpa, yan maning daraptan na ning anak. Nano maning pepakit na ning Ginoo tang Jesucristo, nano maning kayang pisyag, nano maning kayang penaral, nano yaman may kipag sulo, kareng kakalulo, kareng makasalanan, kareng Hudyo,
Iningan de patana, uling ya naman, ing ikit na, pepakit na, peparandam ningig pa kaya. Nyapin po, itamo man, ketiking yato, nga tapo, kanino yung mamuli ing anak? Siyempre, kareng makatuwa na. Kaya be ko po rening mapila na seminarista, tamong yun keng junior high school department, deni pong estudyante kong grade 9. At po tapong deni pong seminaristang under kanako, ren junior high school department, o ren kaya katamong seminarista, po tapong ilang atin lang agagawang eusto, mayap. Aliwa mo po ren anak ilang pagsabihan ko. Ausan ko la naman at pakikitan, ding karelang pengari. Uling, siyempre, aliwa mo po ikami informators daw. Ikaming pari seminaryo. Nune munang diling karelang formators, ding tatang ampong imada. At po tapong atin lang namang agagawang mayap. Potang atin lang agagawang gusto. At potang masanting ingkarelang pamiyaduangan king seminaryo. Aliwa mo po rin seminarista, ilang pagsabyan ko. Makanyan mo naman, ding karelang pengari. At panay kung sasabyan pin, potang ingkarelang anak, masipag ya, magalang ya, responsable ya, itangin mo na kailangan utusan, mapagkusaya, pota pong mikit kereng pengari, agad kung sasabyan karela, ima, tatang, mayap po ing pamagparagulyo king anak yu. Siguradong may muliya ke kayo. Kasi paniwalan ko, muking seminaryo na abaloing makanining ugali, nune mo munang dili, abalo na yan, uling tiruyeng, mayap ay anak. Kanino ya pamamuli ing anak, nune, king kayang pengari. Kanyapin po kaluguran kong kapatad, wari ing aus tamo naman king sarili tamo, anak nakatamo ning Diyos. Nung anak nakatamo ning Diyos, di buri nang sabihan, kaya tamo naman memuli. So nung nanuya ugali nga pong Ginoo, iyan naman ing ugali tamo, dapat makanita. O neng minsan po, akakalingwan tamo, na pengari tayo, na igpa tayo, ing apong Ginoo. At akakalingman tamo, na dapat kaya tamo mamuli. Kaniting pong panahon, lalong-lalo na kining kay katamong bansa. At na po karagol ing pamisagsagan, lalo la king politika. King Aldoldo tamong pamibiyebye. Bala mo aray, milala ko yung pamikapatad tamo, anting Kristiyano, anting anak ng Diyos. Siguro po masampat yung balikan at pigunaman pa si Bayo, lalong-lalo na kaniting panawuning Kwaresma. Anak na katangan ng Diyos. May mulitangan king Diyos. Mikakapatad tamo, mikakalugod tamo, misasan metong tamo, mipapanyaw at mipapanantabe, o yan ding anak ng Diyos. Nasukat ang balikan, nasukat ang pigunaman, na sana yang parating manatili king puso at king pamibiyebye tamo. Usto na po yung bangayan, usto na yung pamipate. Karakalta pa pwedeng gawan, bang kanita ipasyag ing ugaling apong Ginoo, king kekatamong Aldoldo pamibiyebye. O iti po saning panagkat ko kekatamongan kaluguran kong kapatad, kabang palapit ne ing pamigunam tamo king Maneldo. King kasakitan, kamatayan, at pangasubli ng mebye ning Ginoo. Misan pa bibalik tamo kayo. At kilalanan itang panga Diyos king biyeta mo. Tandaan tamo.
may mulitangan king apong Gino. At mulita mo ngan king apong Gino. Amen.